I pozdrav svima ljudi. Danas ćemo igrati Clash of Clans. Ovaka je moja baza. Napalo me Kingom, Breaker, Rantima i vidite već čime me napao i meni ništa. Tako da uđite u klan srpski osvajači. Da imamo gaza. Dobro, bolje šta vidiš. Ubijačka baza. Ubijačka baza. Od sad skupljam za buildere. Imam počeo war? Ne. Dobio sam jedan gem. Ja napadam 6. Nije nekakva prijetnja. Evo sam ovdje 2 mortera, tako da mi neće. Ovdje ću stavim po jedne arče. I to, idemo mi u jedan napad. Neću ovog zato što ima mali loot. Mislim može. Ajde, napašću ovog. Pustimo lente. Vizar za ovo. Arčerke. I planke cvjetice. Uzeli smo jednu zvezdu. Ovo vam je taktika za luta. I dobijete bar jednu zvezdu. Zato je taktika. Imaće tower. Da vidite pričam glasno. Sada je ujutru, a svi mi spavaju. Znam da neobično. Šta ću? Da vidimo ovdje kampere. Izvinim se. I na ovom kanalu će biti Clash Royale. Da ne udazam Clash of Clans. Eto ljudi, udazam 3063. Nije baš nešto malo, a dobili smo ovdje 100.000. Ima 100. Malo ću milijuna aksira, na nešto moram da ih potrošim. A gold trošim na zidove, tako da vidim da ću na mortare i na ovo i na ovo. Tako da golda neću skoro imati. Vidim koliko će.
toliko ne. Onda ću upgradeati ovo na level 9. Imam još jednog buildera. Ovo ću staviti na ospicu. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se sljedeći. Pozdrav!